دوان دمن feodalî herî xurt bûye jî hin jinên wisa bêtir xurt jiyane ku malbatên wan ne bi navê eşîrê û bavê bi navê wan hatine bi navkirin û nasî. Zar û mêrên ku di van malan da li ber destê jinên xurt mezin dibin ruhê wan cuda teşe dikire. Hestewarin, nazik û hunerî ne. Gelo zeynika dê û gula hevjîna wî nîbiya evdalê zeynikê yê disa dengbêjekî wiha bi nav û deng bûya. Erê, besêya miho jî ji vê kevnoşopiya zeynikê û gulê tê. Hisoyê hevjînê wê dema ku bi emrekî ciwan dimire ji hersê zarên xuyên hûrik ra hem dibe dê hem jî bav. Têrê nake ji kar û barê malbatê da dibe stûna mala Ahmedê Sedo. Ji dervayê Hisoyê mêrê besê du kurê Ahmed Axa dise hene. Lê dewsa besa bûk li gel xezûrê wê Ahmedê Sedo cuda ye. Di ser her du kuran re ye. Ahmed Axa di dema çar da li uzun kenta bintara Elegezê gulaveyê Rûsan e. Rêveberekî jî hatiye. Adaleta wî dişibe adaleta noşî revan. Dema ku ceweyê kurê wî jineke bi mêr direvîne ber didê ji gund derdixe. Digotin cih dabe davêje berxayê kêrê. Xezûrê bûkê haş heye ku bûka wî bi dilê xwe ji cewera reviye. Tiştekî zorê tune û Ahmed Axa adaleteke mezin nîşan daye. Nahêle kes nêzî ceho be û jê ra dawê bibîne. Ceho bi salan dûrî malbatê dijî. Ji pey 7 salan xezûrê bûkê berîn bi xwe diçe ba Ahmed Axa jê dixwaze ku bila ceho bibaxşîne û ceho bê bigihîje êla xwe. Ahmed Axa ji sev xatirê wî camerî ceho dibaxşîne. Mala Ahmed Axa pir dewlemend e. Geriyên wan bêhesab in û hemû bar jî li ser milên besê ye. Mêvanên tên qonaxê wisa bi layiqî navê Ahmed Axa pêşwazî dike û bi rê dixe ku mêvandariya wan hemû herema rewanê tê xeberdan. Kî dikare bêje ez ji ser mala Ahmedê Sedo û Xwedê pê rabe besa bûka wî mêvanan xwedî dikim. Gulavê Rûsan yê navdar û dostê Ahmed Axa Gulî Cewer Axa ji Qereqaçiliyê tê uzun kentê serdaniya malbatê. Behsê jineke belind û dest û pê ye. Xanim xatûna mala xezûrê xwe ye. Gulî Cewer Axa ji eseleta besê kêfxweş dibe. Dibêje qîza min rehmet şîrê te be, berxwedar be, bila nav û eseleta te her hebe. Ev malbata nandar û navdar dema ku di sala 1918 da sînor ji nûva tên diyarkirin ji wan cih û warên xwe nefî dibin û tên derbasî vî alî ava reş dibin. Li gundê Êrmeniyan ê berîn di nexşana dîgorê da cih dibin û sal bi hesreta Elegezê derbas dibin. Besê İsmaîlê kurê xwe bi jineke wek xwe xurt û xîret aynê ra dizewiciye. Lê bi kesera Elegezê pir najî dimire. İsmaîl sînor û mayînan nas nake. Dem dem kirê Elegezê lê digire, ava reş derbas dibe, diçe cih û warên kal û bavan digere û vedigere. Aynê bi çûyîn û hatina Elegezê nerazî ye. Ji ber ku yên tên girtin bê serî û bê berete diçin. Lê İsmaîl gura aynê nake, disa diçe. Tirsa aynê dertê. Dema sînor derbas dibe İsmaîl tê girtin. Hüsniyê fermandarê sînor şertekê datîne pêşiya İsmaîl. Wê berde, lê ew ê jî tiştên dîtî û bihîstî bê parî veke. İsmaîl neçar dimîne razî dibe.
لگوری حساب خوشی وی راحت هر بیجی لی او پیشنیارا که لآلی ترکیه سریوی جبلای خلاص که لآلی سوویت بله سریوی داینه ده سال 1948 دا لور تیگرتن هاجا مالبات جه چه نبه چه هاتیه سریوی عینه به سالان ریاوی دپی هر سکه چکین خو به تینا سری خو مزن دکه و ده دفره ده قلا خینی دا تینا سری خو دمینه جیان به وی حالی زور زحمته جنه که معقوله جامعه که بی دبه خازگینی جبو که جزارین تیان را نبه بار عینه داخازی قبول دکه و کلیتا رش دیری دخه جمالا اسماعیل بسه دچه چندکی جپی چوینا عینه یا نبوی دبه جه اسماعیل خبر درده لسوویت دما تیگرتن 24 سال جزای سیبیریای جهته برین بمرنا ستالین را لسوویت دورانک دقده و دورانک نو دست بید که در کامپان لسر اسیران تی وکرین و جه اسماعیل را جه ریا وگر دخویه لبر دل خو شاد به حسرتا 10 سالان وی خلاص به وی بگیجه عینه و هر سکه چکن خو دولت سوویتی وی لسینور رادستی ترکیه دیگه او جی خبر دیدن مالباتی براو پزمام دچن هواریه اری پیسیرا خو جه سوویتی خلاص کریه لیوی جاره جی لترکیه تیگرتن جپی ظلما سیبیریایی گرتن آور نه تالاشاویه عینی و هر سکه چکین خود پرسه دبیجن باشن آوه لسر کزنیا دلیوی دادکن اسماعیل جوان را سر راخویه حسنی فرماندار سینور پاری بدگه اوی کجار عاول لسینور او گرتیه و بردایه تنه اوی بکار بوی خلاص بکه مالبات بی حسنی دکبن لید نافبری دا 10 سال در باس بیه حسنی چند جیه گوهرتیه و داویه دا جی تقویت بیه هیا که حسنی دبینن 2 سال جی وسط در باس بیه اسماعیل جی 12 سالان شون دا دی گنده خو بردر مالا خو دری بزرزه فهم کری بیه تشتکه شبر که 2 سال عینه قد سر دا نهاتیه و نچیه لی چیه؟ دما که دبیجن عینه میر کریه کران مال سر دا دشکی خویناوی دکشه اسماعیل که سر و سقم و ظلم سیبیریای ساخ فلتیه حشوی دچه دکوه چوکا هسر جخبری خودتین دبیجه خازی لور بمرما آنجی جزای 24 سالان تجی کرا لیف خبره چوینا عینه من نبیستا